Yesu trekengkalang. Marko number 14 sambat 43 ngam 52. Wantang palung rumbi worongan Yesulok bangwangi 12 endong na nanin no wan Judas Iskariot enda ama kaman wapum terak dama semumbi pangkalang. Wan tama ama biesi ba entake manda nanda tere ama ba ama biesi tuwan ende en murumbi kakik ba kwandi me pangkalang. Bola tunda ama ende tamangan sambat ngantong kamapi engku. Simumung tangamambi ama ipakan embi nga tekek pampang dambi tekangana kalang. Wantang engkuk ta kanang tombi gantamkan Yesulong bambi nanandaut we wantang engapi wapumkan simumung tangamungku. Tambi aman tuwan nole Judas le wantang tangamum kangbi kasi koswapi Yesu tekek pampang tangkal. Tambi ama Yesu kata pakalang endong na nanin nole kakil tiange lambambi. Tapma ama lok terak damasilok kenan wangwa sranin valapi pawangkot walalum punggu. Tambi Yesu le enbi enguk sindanak kumbu ama tepingpingen wandin nep nerang dok kakik ban dimba nek mepimbang. Nak sandap tuat tapma itsang simpang kanang singkat papi. Endaut kenan tetam bangalambi. Namnep ngal. Gan manda yoyolun patak porok tuap man indan namun. Untang eumbi bangwangi ketek te en kangap bim ngangkal. Tambi amang wangwang no sandum sapin got tembi Yesu krem ngangguk en wakat tekembi sandum tekeng kalam dangalang gan and sandum sapi biak bim nganggu.